ke pel na kaiwa kom ngai tek nang ka sao kom lie ma kho kom lie ma ushinga ke larang mang sham from the shum ke lapan kho lapan bola na lan khat kom che eloste fak ke pasha da shok kos ka indi wana ke el fakin Sam singalia el orela fin kat kain taga na me taga din kain akai kat na bai ki kak saklas akai kat na gak flat las la maurik na lan ga dinge el sham na shikom tie ke pasha ngakum kain long ke oye ke usnga kien mang sham na shum But finger the gonna meter Sam Singalia Hallelujah, glory to God. Take elosa skin skat na lang nake screen na ngasiak din kain tagay ni siak la lain la sho kat fafash na met kita depan kan tau yak na meta tang akom tagay ni yak flat God hallelujah hallelujah baba the marsen kusao mi nak flat ya kin sanakan ya kinen na kaiwa leila malong silumin kain orik fin fella singi God calling na God flat na Fallen the Maurik the loom the Kaiwa, in Akflet Jacob in Coxican. God in Master Maurik the loom, O God fled. Leila got in good week ox, and Leila Akflet lashing by Yorkim and my Gumshilegat le mater. Akflet came God mater, came Maurik the loom the Kaiwa. By the Leila in Coxac lash, in York Liki Maurik the Kaiwa Saye. Mayan ko makflat yung kum siya dominion lash na kifela siya hallelujah manang leila ka din ko ito ko leila in masingin na din ko din pele na kaiwa ka din ko in kaksakin God mawul God flat na in siya wo na silos na kaiwa siya may ito in sanakin God ito in nakflat yung God kaya mawul lalos the God flat na kum tiya na likun siya kahit orik mahingi ka kahit may siya maaro Akalim niya na paye, long sila lalos na siyo. God flat na laylay no yung nasiyas na kaiwa. Siya matakayin ni ke lain siya ngebe. Mawiyas pe mat tipe wikad. Ilos harsh way, ilos in kain skek pe pasalos in kaksigin gom. Mayin gom marsyen na kaiwa, in pele na kaiwa. Gom deserve na paye kaksak lan maurik lalo. God kala na, God flat na. Hallelujah. Kat na siyum siyak. Peki takay ni lash ke lain singe. The man ke wasa makataro. Hallelujah ke takay ni lash ke lain singe in the family. In siya wo na sin God flat na. The fa oy yamadan God flat na. God kala na. Layla ma singin kay nani God. Kading kay nito la kumatayin kaksak lan maitlom. Hallelujah. Ke kaksak lash suwet na lang. God in siya wo ke kadis na pay kolash. Manang leilay no ingin na siya skila la du singe. And la sielos na kaiwa siya matakay ni pe nakfalat ko. God kala na leila ngondo mingan muklain siya na kaiwa. Pasalain siya na kaiwa kadin koin. Pasta yun God falat na. Kaksakin ko na pay kin siya. Hallelujah. Oh yes Lord. Leilay sikyak na siya pagila du singe. Kaya takay ni nakfalat ko min kaksakin ko. Hallelujah. Hallelujah. God praise you. Pag-elos na kayo sa may fasya. Ingay wicked pag-itagay ni singe. Elos na kayo sa may ma-wicked pag-online. Kadingay takay ni. Hallelujah. Akalin falat na nalong. Akalin matal na nalong. Kadingay kaksakin ko kinsiyas na pay. Hallelujah. Glory, honor, and praise. Na kayo na si God mo. God kalena. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' mighty name. Amen. Okay, fin good kayo to go.
they're going to be the Sam single year. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sam single year for say, funny. Take a look. That's good. Well, got fit going to read the machine. Got to read. Ooh. De the gas lalos fertig na fin fella na phone. E long e ginen na gwa fin fella. God ilarela enchin fata in Kosrae. E chik me kela tu den, o ena siya met pushle. O ena siya met gajas siya ingan e akulen gajas. E matawa ke tafan fella, e som na ke tafan yen niye. Hallelujah. Hallelujah. Painge lapan flat ng God, kimorik tilan nge, second kang kon la. Second kang kon la, full and fat. Kasi second kang kon la, second tiliye. Mange fatig na finfelo no phone na, academy na paila, calling God. And la som na finfelo no phone. Maurik tilan, mako, uska klan nge, academy lapan lan mit calling God. Paingi kat si mga kum tagay koin me alu na siya. Paingi el fine mga uskan ilos te fakke paselos ta so ilos start from na siya skipel na kaywa. Inkoin fakke lapan usga kien God. Inkoin fakke lapan call and kat si mga kum tagay ni nakfulan tinga. Leila kading koin na rokin siya na paye. Ito na te wengin mana silos na kaya si may tayo akfulat si God. Ingoin snakin God. So, laylay nan ke in God kay sige at tagay ni nakfulat si God. Kudin ko nalin na orokin siyas na phone. Akfulat na siya in te wiwi ma. Ako din ko na ron kin siyas na paye. Pangan mit alu, pangan mit akfulat makati din siya wuke. Kikot tita ko, etay mamay taro, akataro, ukwela na pain siya ngayon. Akfulat si God, kingon na kipay. Pangan mas makati sukin kay siya. Pangan mas makin siya wuye God. Pangan laylay God, pangan. Laylay nonin God. Kikot takoy ni kilain siya. God tingait na siya. Ako din ko siya na ilsiya ma-fall inis kaksya. Ilsiya ma-worthy na pain ko yun. Is my nge. Ako din ko na rockful at lasha pinsiyas na phone. Hallelujah. 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 Alina, kaya na pa yung ko yun, matawag kaksa lasha kaya. Pushen no onda kaya wangin. Music lasha. Alina, kat ene na inakalimye ka, inakesmakin niya mait na kaywa. Kadam tawag kyaw siya ultafo, na kaya devotional lasha. Panang siya na paye. Ashmat ko in kashgat ki music. Alina fall gining ko kaksakin God, gining ko nakfalat God. Alina fall na paye.
Amasing alina Leilain going Uskat, Leilain going Sham the God Yak, couldn't go to Koini. Akfalet God na pay. So finish with the going Cash God, couldn't go into Koini, Akfalet God. And I should be a reminder na Kaiwa music lasha, la belle lasha pa. Ausinga udafo pakadam tawag ke service lasha. Ke devotional, away a pain going cock second God, and going act flat God. So praise God, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Fili kumutain singen, Sister Lu Otolu Belan, coming goins, fakit na pay shuilom, fakit na pay kaksaklom na sin God. Akfalet God. Spend a quiet moment in going Akfalet God, Kigat Sano. Hallelujah. Pray ke Takani Lasha. Pray ke Sessin Lasha, the Ivalina Oyim than God. Couldn't sang na pay the Pangamasi. Hakelemi Shui Loman. Kikomarakunum Nasin God. Hakelemi Shui Lom Nasin God. Ingoy kak sakanon. Ingoy nakfalet yan. Kote koy matana mo kot akfalet yan. Leilen kalim ki kak saklash. Leilen kalim ki orik malash. So praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you. The thing. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus. Marching out in the yoke, na paishipe, na ke matawak la, na ke tagay ni laso. Kaksak in going to koy mit. In going for call na ke white koy. Tramtek fire singen. In God guys ye. Couldn't go in alina. In on it, pagiding on pay. So, God, Golena. Hallelujah. Guess the sister gave a going. It on a pay in Aglet Coxac and Co. Coxac Lasha, in the yoke, the pay you in God. Coxac Lasha, neck, ma, the Kiwa. Hallelujah. God tell you, I didn't know you're going to go. Orogote na masyaye. Ako din going to go kaksakin na pay God. Akfalat yun na pay God. God din going mukui ke ma na ke wasi magat finsat na ke. Fina na ke luti las na ke fakit las masyenge. God kin kenik lalit going to fena ramayin. The shrug the kaksak las ay going suat na rin God. Pail kena, ikena inas. Ikena ka din going akfalat yes, kins yes na pay. Couldn't go delight in honoring God, in praising Him. Make God our delight. Dahil faramayin in the last, our condition chikimasin. God pinakfalat God sagin siya in God. Like yes tamay, may finchak last. So may akong finchak na gagawin siya, like Jim singe. Kuminta ko iskolo, kay kaksakin God, akfalat God. Hallelujah. Kastan na ito ko. We been the cocksack last day. In coin, actually got the Kiwa. The marsh in my yokes, just pushing a pocketing good some cocksack. The Koshu got the pay. Some could only got the pay. So later got the Kiwa, but the we might be a fin and the Kiwa we got there. Couldn't go in actually got the pay. Cocksack got the pay in cheers. Glory to God. Hallelujah. Kada we music. Kada we music in God, God, I forgot God.
Hallelujah.
kulo malam, kulo music. Leila kading kain. Long percent chance of going in going cock second the card. Kay fact presenting on the sin lame God. Go spell the kaywa. Kalan sa malim God kay God. Go sin the kana yumdal kay on. Praise the Lord. Go sin the kana yumdal kay on. Go sin ito na lame God in God. Il pa rekotle ekot malan. Kot matral e sipla ni melan. Utyak na imutole sil ke kulo. E na inkalkalal ke kaksak. Sakulo na sil e kaksakin inen. The lame God in wo. Lang kaleng lang on mapat-pat. E aru lang na sil full na kaywa. Kotakanifak, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Pangan mafal kading ka na rin. Kading ka make a noise. Make a joyful noise. In ka in kaksakin God. In ka nakfalat ki God. Manil nisperf na pay in ka kaksakin yakin. In pa usi maulas. In pa usi maana kayo sa makadinin na nakimaulsiya ngay. Parang alin na fall na kading kan kaksakan. Kading kan nakfalat yan. Ay yok di na kayo na il pa katlash. Wow. In fact, magaling ka nunchak na kimutuwa na lal, kikulo, ay kalkal lal kikaksak. Kung fin utsak na yan, kung ka nakula kima ikasya. Kung nakula kumin sangkulo na singkal, kung nakula kumin kaksak na ginsiyom na phone, kikoyom na phone. Pangan metalo, na siya na fact, pangan metalo makadinin siya. Kotte ko into akfalye ko lasha. Kotte ko na paingad kaksakin kak silash niya. Wala na likim. Ma na kaywa. Paye na pede na kaywa. Elpa kasha si margin pede na kaywa ma edi na sikyak. The ever-present help in time of need. Padang leila kadim ko inte tuin akfalye kaksakin kak silash niya. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Ang na-fall galing kong kaksakin God peke mamakat long be, mamakat akadin be masikyak. Finila ke maulas, kamulan maitlas. Kulo na sin God ke mukui yok makatakalin yung singi. Katabi ang magsibit ako na ke insang maula na sin God. Alin na may suwi na pa, may kaksak. Leila ko usin din na tui installing cap kaya ang last filang ko siya. But kadala rarik pa na ko si filan mo. Isengi. Pada kading kan takay ni pangan magunas ni sengi. Kading kan takay ni sakay. Takay ni we matan God. Ke reconciliation siya makadin sila siya siya. Kod tu kenlan proy. Why na ke mo ito so fakat ke lang silang God na sin mo ito. Ke fakat ke pengo sila. Ekat paroy, kat struggle that you paroy lash. Kot na phone na basi fan na. Oy na ke David in fact. Ilo siya masum na ke battlefield na. Ilo siya mamda ke supply depot. Ilo siya share pe. Oy na siya ke spoils o ke plunder ke mayun sila. Na way pa na kot mo siya nga. Kot tiyarsi ke mamay tiyarsi. Kasakta, asma sila kuna ko makakum genero. Que present proilas, que present cashelas. Mas yun may plas ko. So, laylain ka na tuwi. Laylain ko yun. Kadin ko yun, ito na pa ila. Pagan makunas masingin. Pagan makatas ka masingin. Hallelujah. Masama, wikos ke, kila tusingin. Aku lang chingat masimit ke muglash na kayo wape. Ke alalal na paila. Kasang kat nito ko na siyesh. Ma alin na fahal giding ka no ki kasipen. Pada giding ka lang na shuwi na singkat. Kaya chupa na orela giding ka tako lutut ke kasang kat. Tako siyesin siye. Akas pa kanya ki kasang kat.
we mitten God in the kaiwa good in going someone ke wole na lan God na sies someone be ke cash ma me khadi ke na den law kede shabram ke namo cash singe ko mari chinge couple mari chinge fidash mari chima e alena koina khay God sempre like sina sies o se fin trak sina sies que long sila God na sies na kede ko na ek ke fos ikash pa kede share fidash cash sima mit ko singe alena sinje kede gai ni to ke kede ko na ek ke mari chim singe e alena akay kum kuminito padan kumete alena urereli kimam singe kumete alena sana ka fresh and discouraged kima ko march kem singe man si shock with Christian so fin lamat fin kan takawin med in gan lia mari chilash singing nge kede ko na ek mari chilash nge ala ke mari ching ete na mari sa se ter katu ye bok de chuben ye ki ko nak ki ko flet ye wo ye aska yin gas gat ne ki ko konvint ko ko min gan shuk ke da pai ma singe eto na pai afak ko the gas gat ne e akri kum na pai kum te kan manas singe Kishpin Masikumitaw. Praise the Lord. Hallelujah. Kita som nage Romans Algosh first long Algosh. Pakite devotional game singya. Rome Algosh first long Algosh. Praise the Lord. Kumaske, kavika tala ke mao, evina chupa koi kunle, and sing. Praise the Lord. Woman nga shi lam singer, then at matok mugi kuya, then show na ke. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Well, can you read? Long Lagos, can you read? Kader tayo, okay, nasiyelus lang siya. How? Super ready. Dito toy mana kewa kadelero toy nashputo koke nasilus long siya. How? Los bangun fall na kishipela. Praise the Lord. Feed ko yung taga nagkikasing insan, yali na kasha pe. Kadin taga ni pe, diye, yali na lal pe kikat diye pe kikasing insan. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Praise the Lord. Okay, so what's something that God is working to give, to bring good to all those who are in Him, all those who love Him according to the call of His purpose. My cash ko, may nga katilorik makungan, inkoin, or a wall na silus na kiwa siya long siya. Fall na kimailus pangyak na kaya.
In fact, tikato, no form na, na kiwa, God il aro. El urik makun ingay siya, wo siya na tilu takiwa siya malong siya. Na kiwa, pel wo pel kuluk, pelingan pel saper, God il urik makun masing. So, kudin ko kalam ki yokin bas ko koyin mas ko kain sum na ke matawa kin na sham singan ke forkane Polen ko me sham kun masing ilen ko sham kun la kum moichima katang la kum moichima more than a conqueror moyin katilorik makun mayin na kaiwa Ingoy norela wo na shum sa malong si. So, may si mga pa nang ila Paul ingoy il shabtek sham singe ingoy fact na siya singe. Mo'y pangan man ako si mga kumin na nitong singe. La ki matawakin first alcohol first ikasingal dia kasingal alcohol in fact mo in terms of the future glory. Na pa na kailangan may kayong magpalagan ni siya ngayon. Eti kan kapsriyak na ki wala na si makadin ako na si kasi na kayo. Ngayon ba tayo kinakalam yun na siya sila? Kung may culture siya archipel siya, pa na ikan shamram kaya pa, culture siya may tapalagan kayo. May tapalagan sovereign. May ita elos palakan anguish of the spirit. May mama elos palakan mama sonolos ngay. Na pa ira siya Paul il Shimon il matawagin kayo ilagan oinge na may mga et ko shoot God. Tasrokto. Kodin kayo tala may utsi mga kumash kaya ngay. El decided metli na kum shuwan na kaya. Metli na kum elisod kun balakin. El fact mo elorela kumin kayo nito na kume more than a conqueror. Kumete katanam kayo fan na maupe may tako kimulo mangi. El fact mo ars maupe tako. Beserta, katil rik makin main na kaiwa, inarata inas katang lalong, inas posi na siya. Outcome ko, result ko, victory el decided ke lun battle singan. El decided, mediki kum suwan na ke battle singan. Na kumitaw na pa'y misenge, na kung finne, matake mangen, finne fakya mulom, kung palakin maupeke muloman, ito lang, katang na malo. Na may tukalang singil, tilog singa kuminitaw masingil. Eki kumin koin, me, alin na, discourage ki masyun ko mo. Eki kumin koin, when it palay kumin koin, line, when, kumita lang, bedpas was kumtik ko. Tasok to God fin di masing in fact mo, mediki na, may yung singan matawa ka. Victory, malo. Na kung pinapalakin mo ang kumito na pala, katilaw rik makun, mana kaiwa. Mana kaiwa makumpalakin ngayon. Inka na rawo na siya. Tapos rakta, arch condition si maaske. May si condition siya, siya rik na si ngayon. In fact mo, ilus na kaiwa siya long siya in. Long siya lahat na sin God ngayon. Pero, mana kaiwa maita ko ngayon. Kati ko yung katang na. Mana kaiwa si maita ko na kimulas ngayon.
When you been get long si card, ngay. Ilorela win si natin ngayon ko mise, masih magum tikon na rongan, when you mise lomo, ilakfad niya naman nasilungan. Ilakfad niya kufla silungan. When the victory was already on the cross, bago pa victory siya. When the rik pa kun bain in the kaywa, mama sufferings pa kun palagan mi siya ngay. Etikan shukumi. Etikan katangkum le. Kum siya long si kat na pay. Wow. Kum ni etirik man na siya lus na kiwa siya matilong si kat. Condition siya bangay. Etirik man na siya lus na kiwa siya malong si kat. Tayo lus na kiwa siya malong si kat. According to the purpose of his call, elo siya may katang na. I mean, you're not just going to conquer. You are going to be more than a conqueror. More than a conqueror. Kaya fact lagi kaskuray mo kya. Kume te katang nam kayo na. Kume katang na naupesi. Katang na naupe. Katang na naupe. Kalau si brother nim na kang kita kaksikit gat kaksikit gat na upe. Kalau si kasilangnya kaksikit gat na upe. Mungkin alin na yung ranking siyas na pun long si gat na pay masih maaris na pay siya kuma. Kuting kan long si gat. Na pay nang lew si katang na siyas. Malas pa katang na. Fin ne me sikya. Siya nam tali me pro wrestling ngay. Kung kain kapassion ba singin na kaya. Pro wrestling ngay. Urik na tayo na siya ito. Mitik na sa nag-ring. Dahil may choreography mga nit, siya na mga nag-plan tayo. Kaya na siya katanglaw. Kalme pa, dahil sa fight siya victory and decided in that battle, in that ring. It was decided before that. Metti kita shuang na ke. Papa na mo me oil laso. Tasakta, tikal pa et Islamia kiko. Kome alin na proof up na pa ye. Fuskia kimto. Why na kitale tasakta mit katang na singa kalentar. Kome palagan kayo, kome palagan maupe. Kome alin na Islamia kike me Tagalog lan met ke line lan met devil sing met Tagalog sing. Kome alin na akulukiyak pe. Tikal me pa kikum mo kum met katang na sing na kome te palagan bang. Kome na palagan bang tasakta kumpa met katang na sing. Balo ba victory sing. Urik letari in Christ Jesus. Masyalos na kawa sa malong siya. Kung kayo hindi kung kayo nakilin masing fact, praise the Lord. Oh, kuminin na pay kuminito. May kumete, ure-relic na pay kimak. Kumete na mataproid may maupay disyuksyon ko. Kumete mataproid ang baban na isela di kimasing layla masing alikiyala. Kumete na pay mising la malong pa victory. Feel na mga tako na kimuluman kumekatang la. Amen? Na may takalog siya ngayon, tilong siya kumin itaw masing Hilong siya kumin siyang, hilong siya kumin sin. Pwede, kome na yun, throw the towel in, it doesn't work for me. Then orik man na siya. Asaf na. Communicate fact mo, ilero ba na kaywa, na kiwo, na silos na kiwa siya long siya. Kaya, kafikat na ka na
separation del medorik fafae. Na convin die ingredients na gefafange. El pa us katak kaki shene na me toksi by sang tukan ina na inaspe tapping si Evine laban samay mudu uske kumin na kun sabi kita sukan na ke na yun na ipetan mit na ko pause ki by good fili il singen ko ilala fa singen ina na inaspangen sabi ina na binasbachid tu lang mit ma in malinaro in soon to kainin ma na kiwa sa ma inina wala na kimasing ay kat samrang kung vi kang usina eti usot me kasapien wose kung vi nas kang kataksi eti shoot na phone na iman ba wosingen wapen na kung vi namla me kakisem kina kung metebe na pala yen masen Terus to, maingin na kiwa ke fashion ni blended together. Ele orela mana yasi mana wusi na siu. Waya na ki kati lorik magun mana kiwa. Sipena mana kiwa ina rawo na siya siya malang siya. Praise the Lord, Amen. Ele orik magun mana kiwa pel kuluk ko pel me pel ashur pelingon maingin na kiwa. Ele orik magun in coin. Usia wusi na siya matsalang siya. Isam na kumash ke battle siya. Isam na kumash ke mayun siya. Wait kum nan gana mo kumin matay trailak siya ngi. Kumash ke mayun siya siya ngi. Na kumin ito na paila. Your foe is a formidable foe. El mutagalog na ko siya. Kumin de siya bel shikkan na ko may manas. Kumin de siya bel na ko makumkain pound him. When siya kain pound mutagalog siya. When siya kadin de tavong de siya bel fat mo kat kain shukye bind the devil siya. Ko step on this devil. When siya fan na ko inaro. Kot koin katang lang rik makuluk lalo. To ikain bind the devil siya. When siya kain naro. Fine para kat koin sham upele pe proses laki. Fine na kima angin makati do rele pe pamangin. In Jude, cause long isam ke Jude. Fine archangel Michael ke dispute line the devil ke body of Moses. El theorik ma good fact kind of cast call or accusation ma. El fact na mo God rebuke you. Kadin din nga makatkan long yung devil sing. When na pay call. El orela kumin going susceptible na ge me call len ko line kumpe len ko kanaus kumpe. Kaya kung nagamo koin binding niya. Kung koin katang na rin mas sa faluhan niya. Or makatash ko niya. Pangakong koin na rin. Ki call and Christ siya on God. God koin katang. Dahil koin bind the devil siya. Ki revelation in fact mo, lipuven ko siya ko, il bind niya with chain. Il bind the old serpent with chain. Il makifan na. God makifan na koin bind. So, taran siya from luman. Fine, kung devil and medkulug siya, med kung siya from yokle. Mayin, isang, makadilare na pangin. Mayin na kaywa, sipel na isa siya kolan. Sipel na kanahusal na. Hallelujah. So, kung siya from kun, focusing like betul kalau nak kau si pepang, komin koin itola, komin koin ketang lang,
Orek masalal lal ngake in Christ Jesus makai fun na. El pa ko inchut kolom kun katang la. Na academy na sheske katang la singan pa ke ko el orek makun man ke wakadin kan katang la. Me fo si lashni. I mean, kum levin may tagalog siya kum katang la somun na ke katang la singa ini na in ash may unje kaya ina in ash lain siya in ash makum lain fa kum is katang la paye kum te kan tanan niya makum ka katang la ina na in ash ma si makum lain ni kum katang la na ma si ma kum lain ni katang la ngayon Elvin makosi na alin na kalim na paye la siya orok katang lang. Alin na kalim na paye la reward loan ke masih makum katang lang ngayon. Alin na yok ng kasaw pe. Fin mautaga na siya kay siya mana ke maula siya maupe. Na upeyin mga pa determine pe may katang na loman. Pag determine be rewards lom kipen si fashion. Kot na kayo siya ma sang mula siya sin Christ. Mi siya kimasya alam na magkato na pay si God. Kot traman gun suffering metiki glory. Kot na phone na siya ma long si fashion in Christ Jesus nga. In fact, makot na deny ourselves. Så kijk saxi was na fasta kol. Na kot fakoin is katang na singen. Kot fakoin me bang mo mit katang la. Fin kinga mo me fo silo ngai ko mit sima lai ko ngai. Fin mit na ko si na kalim katang da lo man. Ans ke di la apin Fin pa Pastor Frankie. Basketball. Lionel. Amon na aligita lele. Fin pa basketball Lionel. Example na Lionel Pastor Kevin. Ko Lionel sa Sibiriki. Na ikatangkat le na kami plenty iltale, plenty iltalikune. Ito na na kalim katangla sila. Tapos if Lionel James LeBron James, katangal lang na mo ita siya, kumasya, ko Frankie. Iyan na kalim na ko si pa, kalim katang na siya ngayon. Na kung ni papan niyang ilkir na kot na phone na, hindi anak katang na, kot na phone na, sa malong siya ngayon, ikatang na more than conquerors. More than conquerors. May ikasaw nga, and nanalagil more than conquerors. Eki kumin, ilak na ke wala na siya ngayon. Eki kuminilak na ke wala na siya ngayon. Wala na siya magkatang lang ako. Na parang kumiyang ko, papa na ngayon, fulay na mga kitin ngayon palakod. Kat mo katako na ke, ingay wala mga kayo, katako na alin na upe. Ifo, may niki na pa yung katang lamang. Iki na pa yung kalim ko yung, kalim sarum yung. Pasok City ko yung foron ko, hindi na furuya ko. Point ni alakay na, sikyak sarum yung sikyan. Kung singa tiko yung kalim, sarum yung yapen, kina purified by the fire. Na wala nang wait lang ka to, kahit ikilag din kan ilyak na kiwala nga as conquerors, as more than conquerors.
Eki kumin kain ange ngeta na dukange. Oh, it was fight worth it. Ki kum iyak na ki ulan nalan. God. Eki kumin kain iyak ki ulan na ko ki ko. Mình quen với mình hà sinh dẫn đến sao? Mình chắc tốt ngày mẹ khi kia liền nó phone này mình. Apa yang kita nak kau yang mitko, kau di kau ijat lagi talk saya sini. Aku lagi me rewards by aku lah. Mana lagi Paul in fact ni lang ngali na convince tari la when ma wole na mai kan compare yak na ki ma sa makat wole na sa makat la ko na si mai na kiwa sa ma melong si when wole na ma kan compare. Amen. Na malu pa masingen. Padang kikumita masingen kumeti si vida na proy mo pabelang na nisla mau pengen dikium dan ul kumeli kimange mo when the academy call not away from your trouble but in your trouble, not from the trouble but in your hardship the academy call dia ke lu siya talin na din Israel na yan may siya elos palagin maupe na pa when God the academy call in the time of trouble, not outside of that time. Parang ilos kain palagin na pa ito la siya katsilalos ni. Nangakong pebisenge, ilet te iskat teligi managa sufferings makakong palagin senge. Mayan, in that suffering, He will make you conquer. He will show Himself. It by akay kumda. It by teke tukun desayan makong palagin in the trouble, in the time of hardship, elesikya. He is the ever-present help in time of need. Kumingan sukya na pay. Na parang ilarik makin man na kaywa. Inarwo na silos na kiwa sa malong sin. Siya pangyak na ki siya pangyak na ki purpose lan. Na ki siya lan. Na kum isa masing in order for you to be a conqueror or more than a conqueror, kumain na napay our condition siya na nga fact, kumain na napay kumain lang si Christ, kumain lang si God kinsyum na phone, they call you na phone. I cannot kum na phone. Na if I'm malum pa katang la, if I'm malum pa rewards pa God na ako la. If I'm maurik la, elos kitari liye. Elos tari kiliye. Sons of God, my every field ki penchafla. When alin na yok na pay wala na si makatila ko la. Na siyos na kayo. So, kudinte na manas na kipen mamauper siyugata. Ay pangin ekalim na pay kolar kipen mamauper asikat na siya. Pel makumanas, el pakolom, el apkar na siyum likipel na kayo. Isa masing pensi makumsyuno nga yakimulom ko. El alin na foto na siyum likina pel na kayo. Amen? Kung me ko me testify ki masing kay si Diyos kan testify na pel makatsyuno nga yakimula siya. God in alin na apkar na pay na siya. Ever-present help. So, in good cash God, couldn't the kind good, what you be praying when in my bed to go, like a mole one. Amen?
kolla na pa o yin pray lo mo. Kolla na pa perspective lo gim mo lo mo. Ko dile sangin ki mao may kumita na malum pakatang la. Ka dile ko gum lagi maingin na kewa when la kala mi kolal usot katang na nasu. May gum lang si. Hoy, katagid rakek pa kaksigin God. Hallelujah. Hallelujah. Papa kulo malalap ke cast lo. So kung si Pesa na siya ko in muklin siya, kadin ko in tao na pay ki makumakula na siya. Kadin din siya pesangin ki katay na malakalog siya mata ko na kimulas. Kati tao na pay la siya wikat. Kung may mulikat le, in may ungayeng te siya in may ungayeng. Pada God ko na kulo malalap, hala na kat ko na pay. Ingan na sisis na gigatlong katito na pay na kaslom on na tuk mapatpat promises lom na kayo kumayak falye. Oh Lord, kulo mangalap kikas katito lag shoot God kishpin long shalom na sis layla long sisingan ingan falok pinayun God Yeroshua na siyo Papa. Hallelujah. Kikatak kalam yung long silas na si God. Eva malas pakatang na. Malas mayin na kaywa. Hallelujah. Babak. Kaya na kaywa sa malong. Sa mawigad in online. Wigad peke. Tagay nilas ke floram singi. God flat na. Kulo malalap. Kulo malalap. Akulogin in Jesus patlang lash. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Oh. Leila misalan God. A favorland God. You'd go in the kaywa. If actually close speculate singing. Hallelujah. Kulomalanat. God flatland. In Jesus' name. Amen. Thank you, Jesus. Kumingan, malong pagkatang la. Napay lang, alalgi na pay lang na tisip pro in wangin maupet ka kimula siya. Kita pro ke katang la. Kita pro ke langit mohit. Kita pro ke ko. Ngaki akalim ye, ngaki fact na siwas tiki kesipen ngaki kon kuni, ngaki fact na pala pangan may proilash kila tuteng, ngaki mitlan katiyet na kaywa. Kadin ko in liye na paye, lakot na phone na et shoot maupe ki mulasha. Katish be proi siya kinwagin mangay ki mulan mitlash. Akat siya ki lang de ki ko. In ko in fellow stylos in katang lamay ni kayo. So akay goes, praise the Lord. Kulon si God ke kat ko pain ta kainin ko nakfulat si God. Kasang fellows in music in ko in kul kat sano with sa may me tafila worship last pe. Praise the Lord.
kaksaklash ke on ke name inak kalay milaman falay long lapan kolan along kalayan long makumuro na sis hanang kadash bisigi ke bensigi wala los pesema weekend ke bensigi tunin be ke bensigi elos sema shak na matayin lom selos tunin be ke bensigi kamadaloy sa likiga weekend babakat shaklalos yak be ke bensigi kulong malalap pabakelong silong makumesa na sis kulong malalap long silong pa ng kumusikas ng hinitigan inakayagan kemawalash pinalasi yokla na shurilash kataka na yung kipensing ibaba takala siya manas may kaksakin ko kat nga dagin pa kulong malalap na su kulong malalap kay good news long kulong malalap kay alos sa mauselip kaslo o siya ni kaslo na keshawash na kimbo na kaywa mainin na insiyan na kaywa mainin na shuk-shukin yak-yak kaslo kat nga dagin pa kulong malalap na su kulong malalap kay kumakayagan kilhin na kaywa wangin kolash si Fena wangin idalash si Fena takom matayin ka inakayagan kilhin na kaywa kimolash kifashlash finfensing kat itala kat malong kung factory na sis kat malong panan kumasyarosh kilhin na kaywa kulong malalap kay kung tenasong nikiga kulong malalap kay kumaksasig yung maulash kilhin na kaywa katakay ni ngayon in fact in Jesus name amen music thank you continue on Yeah.
singe sikiak na su. Songa en kikias ke utsko. Baka singe sikiak na su. Dun loma en kumurek mawe en kumsom mowulwe en kumsom matayadawe. Baka singe tako ke showaship na kaywa. Akayekom na. Kaslan kata tako tena kuse. Eu tako phone la manasum. Manasum kubinito la katen tena som digiko. Long sisilan kat mangi. Long sisilan kat elten nikun la etako sum kum bakasin. Elten nikun la kumasha loma. Kashkashaka kiko. Elten nikun la kumasha kerek ma. Maaktigal kiko. Elten nikun la kum fala na yensi. Ashpe makumngit la liti ak tawashila yensi. Ak sa parye kum. Lain na kayo kumasha battlefield. Kung finne mo da loma. Kung finne mo da lom sume. Maasi ba na pasay bakpiya niya. Enemy singin leto ka na war. Tako minito la. Kadel wikong. El overcome dari mange. Nara kung ko. Kung more than a conquer. Baye. Kung mana ka nakfalila amen. Are you more than a conqueror? Well, rek makun. Kaya kung amen no. O rek makun. En nakuha kung som na we, fash na we, matawe. Isam like, pakasingit ako. Damain kumpor na kin na wengen. Kumpor na kin upela likimena. Kaya kung din na por na kin na kung din na nakilig. Kumpor na kin na, pakasingit filengit ako. Sisin na kayo. Alda ka na yun. Amen. Akiyo. Kulang man lang. Kumkain siya gawon. Long sinalo. Kaksakin kat kayo. Linale imo ulan mafuskala na kilong sila dali kalen kumagarat yun Kilinale Belum malam masuk kata kita nak posisi dalam kondisi
pulau ke kung dena som ligika. Pulau ke kung weekend ke bel. Pag nalagay fang pulau malapis. Kash kung mapamesa kinin si Woke. Pag falak na sun ke bel si. Fang pulau malapis. In Jesus' name. Amen. Kung ganda barela mo sa ako.
kayıkı. Koşrae Kona na sinumbaba. Inizog ko siyang gulo. Kaya kumakayıkı. Toplikag na. Nakimamaya ka ako. Itinitala ko mo siya. Umuwi ka. Kulong ang malalap na siya. Kulong malalap. Betlikigan ko besubet deliver. Nasyash peki belsingi. Nasilos si bel matulik peki belsingi. At ngaragin ba kulong ang malalap na siya. In Jesus' name, amen. Kailan
follow up your mission la. Kulonti brother Lee, sister Ruth, Kulonti God gated. Carrot malom de kuloman la. We in fact Kulonti God gate. Mission long dalans accomplished. Love. Ngayon na pagkada ka na nag-Kaslan God might deliver commencing it. Kaslan God might deliver. Suga kaya kaisi na kayo. Kaya kong sa mga weekend commencing na online. Ace mainge. May na kaya ko. Isamla. Kung sa mahalo na singkat king on empay. En kung masyuan, kung pinamatamang suman, mahalo na singkat king on empay. Is my Kaslan God going to build up relationship long na singkat. Amen. Akio kung kayo sa buhay nung tiyakan. Ngayon na, alula siya, tawa ko rin lang masasisi. Asyo ni nung tiyak. I got a reason to shout. Hey, I was in bondage, but God brought me out. I'm here to testify and tell you about a wonderful reason to shout. I got a reason to shout. Hey, I was in bondage, but God brought me out. I'm here to testify and tell you about a wonderful reason to shout. Oh, it is Jesus down in my heart.
Leilain pangan mentality si lost gata singel. Katit ko na nain singel taga akwal yin kanal na sinkat. Katro na pa sang insiek na sinkat. Hallelujah. Iganal na sil, broy na sil. Akele mi lapan me lapan wule na wal na ke mo lost. So gupin ko in kaksya kum kaksya. Kaksya ko na ke mit King David ro katit mo kaksya ana met tayo na ke kaksya. Kla dasrak
il tala last year, il kaksigin kat ke o yesi last year. Kita nito na pala katasye, katara kaksta klasha inka nito, katara katasye panang te kaksigin kat singwe. Kat singwe il kat multi, kat matal siya, ito mana kaya, may tigipan na kataga na singwe na ako na inka naro. Kaksta klasha ka lang siya, ngay ito na pala, katil tala may arsuman, katil tala kung nagyana ke pesi. So let's open up our hearts and just give Him glory. Let's glorify this mighty God. Make that the kaksigin God peke. Ke magatlong sikyak na pinen ko siya ng stang si pastor na Jesus ke poslong water baptism long mega rekle kaya eke feel si pinen mele so kato mga makat mata di eke make that the we on ke make that the we kaksigin God ke make that the glorify God ke eligesa panisin mo ko siya ng igesa artan mo ganli na pala pinsha ko mugay pa na Jesus pinsha singa tagas in Jesus Christ one natin God. Na, ikan kita taga ni weeping ka nakile, rin makolan ka na pinenlas ko siya. Ikan honor na pa ito na pa la papalang el mukiwe, kaya may clash, kaya talik natas masom, kaya may sum na way, ikan sum pake cosmos yung na pinen ko siya. May ko siya ngayon si Goso Kla, may ko siya ngayon si Yatari, may ko siya ngayon si Palakin na pa ikan si Goso Kla liki mo, si makapri mo lalos ngayon, ikan ito la pinstruction ng mga panatagas in Christ Jesus, one na din God. So katagani we music si skoluke on my lex na mukle heart lashon. Si school music my lex na relaxing kain so ngan pela wangin kung na lola. Tang se pasan Jesus ke kung na lola. Tang se pasan. Nam sabe ngai ngame klara. Tatala one more night. Unso wala su brother ini well mo one more night kel to video. Amen. We're in the same boat, my brother. Yeah. So, praise God na pa. I'm going to share pena litu ang apang like Sister Rose. Oi, me, channel ne, oi, kumo me. Tayo apa ni ready ma sumna na airport ngayon na may kumor kon batle. La kumdalaw ka na. Men sumna me ko pagdiyon sumna. So, ingan rela pa ye, pangag ta may ngam lash, may ngam lock, kawasin wika de ngan kun, batalik natas masumro mission lalos pinen ko siya, makuwas long, ito na pa masikyak pinen ko siya, nagamul ng talik for, that's some representing God, representing Christ na pinen ko siya. Na pangay makunesh, hingay may wipeng na kita ko lalos ngayon. Ingala ke malo sumrela, wipe na met weers ke YWAM nation masum, wipe faka Christ ke nation singe. Textile telegrams like Pastelino lakuna metanga lakos receive water baptism lalos. Met yefugo receive salvation lalos ke proing America na ke mission la dalik force pinen kusayang. So that's a big number for us. It's a big number in good day no honor ikat na pa. Honor ikat na pa ke ritmalan katil in takate ni laru ilarela anake person proilash ke gat proiken ko shai gat na proiken en ko shai teti duin proiken ko shai lalahi na pala ashpe mai sit betago e mit ne sit na tal mo tan ko ni na pa la in kenik se fana ni rola pa through Christ Jesus anake lakme I am the way I'm the truth and I am the life. No one comes through me except through the Father, except through Him, Christ Jesus. So praise God. But tuyak, we music. Kung fin ko in sang si unin, sang ba ko yung we be, inkan, raso iten dalap. Hey, tuyak, we na ingan sin Jesus ke mo la garanga, nga nakel ne ingan la ko. Lord Jesus, glory on that way, God. Thank you, Jesus. Hallelujah.
Thank you, Lord Jesus. Tôi đi sang si pastor Jesus ke peching ai. Sipena we kapsikin kat mala peke mulan na ko ke floro. Elos na ko se we ka tuning ke peching ai. Launch music peke goes goal ka killing chimjing na ke music akke na pa mulan na ko ke peching ai. So tesum na ke message starts killing chimjing yo. Ingo na akke kat what you na go ni lomo. Amo inga ke sham kam kun yokpa na ke aden stewardship lush as Christians, as matalalfing, as believers. So metigi benagat sun ke kasan God. Lelan kain ingan kash God. Wanna get the share pelna go gakan ke pelna go ke lutomote sapta toli fosing long or sing lead coach la kasan God el inspired by ngon ka man taga ni tikat kai ka da kai ka na ke gas mataga ke so Leila fin gas nga to soon kum in ma lutut na shares il de man kanal skum le man kan cash got ke molin la latin large molin Christian large as believers in Christ la ka to of ga mo large na ke message so inga share na ke stewardship man Christians e mutalal vingi se la ka to ga ashe ye na ke pastor share buklan rom saptal go go spienga ngali na pai na ke el kada confirm ya na ke kan li na pai ma na silos na kai wa long si God elos na ko wa akos in kan gas na pal ten kan loing ke mo loss so metigot sun ke gas nga shek ten kan tuyak ten kan shakla pe le na metigot sun ke gas ma share kin yang le lan kan to gas got ona ki share in kan gas ka ti ko te akai ka pe ke mo lin la tin loss so to ni shakla pelo glomala papa ke peching kloke pel na wo mam sina shish pe ke lenchim singen kan to ni ki papa ke kaslo gloke mo lon met kalan saplo me kai sina go margin singa papa ke lenchim singo glomala papa ke makat long ke met kalan saplo ma val na finen lash ko shai ale na fal na pagten kan rejoice pe papa ke we pe ma wish na go sha in kan inga ne kaksin kum papa ke Loke molon ma wikat pe ko lo so se tunin papa ke pe sing kan long caslom le caslom nge papa in som cash got pe papa ke mol lasho la kat te perfect ke mol lasho ek ten kan actual si ek ten kan ni ti mai ngen kan cash got pe ke molin pa fasher slash papa ta pelom na ke mol lash papa in ta got na got kan tule yem to me ko makil na shishtra well done faithful servants So in panga me to plash ko makat ten long sum me papa ke ko me wicked pe ke len sim singo loke mollan met mata talik force talik shik na dar singe si pe si spirit in o ka ka masin de na dar singe papa ke pe singe le lak ten ko na klen na pe ka so min kan honor ka so me ta ka so min el mol el to ko ke ngon lom papa lo mala papa ke gash no wan si pe Elos na ko siya, arpa ke lom si los papa ke pensing mga kuflarela ke lensim singaw. Proy papa ke nalalos, kumin wela los papa na ke elos arpa ke kumta manasta los, kumta mana kayo wa papa. Pangi mo siya klosh, lela ke asa ngo mafali ki alig papa in kan anointed, wana ke longsum na ke willom papa. If Lord let glory praises, honor na sum papa, in Jesus' name. In Jesus' name, amen. So, wana ki nga akam nagtashik pienga, lame, masing stewardship, kaya liye in kan kashagot, stewardship ke akalam beke, in kan ikesepa na shishil, masima te lash, ma entrusted na shish. Something that is not ours, that is entrusted to us. In kan liang, in kan karangan, mana kayo wana ke mo lash as Christians, as matalal fungi. Stewardship and responsibility si ma alayok na ke mo lash as matalal fungi. Nage biblical stewardship. So tago in kan kiten mo kan practice selflessly managing everything we have. Nage talents lash. So nake time, nake money, nake relationship, nake health, kamana kayo wa ma. Ingin na kayo wa,
ma papalang in trust na shesh, in gain mol kun, rek makin na ke glory lal. Man sang honor I God ti lash ngay. Na ke nga share shaman kun ngay. Ashen points nga mo singel mang ke share peke. Points singel mang ke share ke aden stewardship lasho as believers in Christ. Bible lakel me ke sam lo lakers fosse. Masimit pa ownership peke nage kasan God. Go in ownership nage magatra manako. Bible lakel me ke sam sa talong lakers fosse fin kon ka pena pinto kanta na meto. Into na meto kon ka God. Stewardship is really something like faithfulness lash as matalad ni lakot serve God for God. God of God service lash as believers. So finish meta Psalm 24 verse 1 kan read na kian meta ngayon kan cash God pe. Kung kan read siya na kian ko spend na pin ko. Elakam the earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it, malan God. Kwento na mito. Ngon gash God. Ilang Fela ekano malan lem God. Fela ilusnaku asya matafe mapelan lem God. Itilogun ye fin ko flalap ye fela eakie ke en lal mea. Siya e kain fanyak na finol sin lem God. Siya e kain uchak na inen matal sil. El siya nas pau e matalin siya. El ti alu na ke marshalayla korek wulayla kikie. Lem God ti lang ela. El e fa akin siya wayel e fa kekla wangen matal. Mo ito ingi palo siya sokol siya sukin tako na yematon God Lord Jacob. So, ingan ikesa na shish la mesipe lo la ke shige win narain let this sink in like in not lasho. Wangan malash. Wangan malum wan kate na malan metin singay. Wangan malash. Malago wa people of atma malan lame God. La ona sie talik na tum el shek na malan lame God. Manako malan lame God. Leila in register na po faction like in naklasho. As with Christians, nothing belongs to us. Time lash at lash, talents lash at lash, responsibility kain mga nakawa na ke mol in Christian, mol in Latin. Wang in malash, wana ke people of ako. People of mo, kideta go, kate coffee ball to go, na kite coffee ball penasom. Wangan masih matin sengai oni ke mola. Kidente ngakik tenale take this seriously na ke ngashpak ngai. Liye mana kewa misenge mamalan lame God. Time lo malan lame God. Bel lo mana kwa kumra malan lame God. Aru lo katena malan lame God. Malan God te learn ke mola man. Talents lo, me talents lo man. Malan lame God. Then kan narate makin maingin na kewa, main sang glorify God. Manako mai larela na ke purpose lal, ingan sang honor God. Wangan masaya kate kan superfactive Bible of atmo, wangan malash. Na mesi kite na nakye ka ars na nakin insifulet lash ke masi wula na nga non ka ke mo nga ma kan na nak nginti arshish ke mulan metalal fingise as metalal fingise giden ito na po inkan nakalin kat ke mana kaywa siam algen ye fosingel si ela kemela ko shawa fela malum kumrela fela e mana go le malan kat wana si problems ma papalang el rela pe inkan shike kat pe mga na kaywa ma papalang el rela na wana ki pastel share piang afaka la kidete pro episekin wangin challenges ko maupet ko na ke molash min mga pe mapapalang el rela ke molash inkan sang shike molash molin laughing lash like faithfully ora ma huner kan serve God singay pangen ma enche ma kten kan liakwe na ke molash
as Christians, as matalal fungi. Kita nito na pa yung Sri Lala, me fall nga naro. Me fall nga me, fashi ke mulin lal fungi loko. Nga fin may si, matret na non, kung mga uni masi fin fellow, lelekte nito misingi la, pang makasan gat fako. Wangin malash. Wan ka na malash, wan ka na kalash, wan ka na me malash fin. Kat tesuk, inash kat ke mulash, ka fin kati wan ke mulash, manago taro, el somna ke losla, el somna ke losla na ke mulan maitsi. So, ingan cash got na paye, ingan litikot, puklo lu Chronicle Sapta, somna ke Chronicle Sapta long ya foskin lakosh, ingan jipen na se. Kata pelo, desukle fogo, kat kuflana, kat fin proy ke masi, kum proy ke masi, seksin papela nga tina utugot na siyum, tina rekle case lom, sap kumen na inkonsipan loing la fogo kumen na masi, fogo kum proy ke masi, mesi proy ke na ke masi nga na ke, mana ke me, masang glorify God, masang akay kingdom ng God, kum siyum na inkon proy na ke inkon ashlom, in ashlom inkon mo ashlom masi ngay. Kiten loy na ke pro mo lasho inkan diek pe inkan cash got pe na book singe Chronicle Sapta longolia si Chronicle Sapta longolia foskin lakos skin lakos 14, sorry. Si Chronicle longolia skin lakos. So, ingon cash got na paye ke man kasan got na shirgan liti got ke. El ta shok tanga metla kufna sit katena mana chi main manago ma kumes na shish ke long got flokun na sum mana siya na mana lom. Sa pangay song nage okay 29:14. Inkiten ko in kikitem ta ismasio. Isa masio broken masio utel ko na shish. Kiten kat kufla inkan li sangkulan sin kat peke mal sin na shish ko mal place kat peke ilanga mit 29:14. Lange. Doshokto nga emetla kufna shoot katena ma na shum moyen manako makomesi na shish kik kilong kat flogun na shum ma sanana malum kat flogun na shum na shum ma na malum mangam na malan kat na kat siat na ke ma tapela kat siat na ke sap dete na ma kat siat na ke na lash kat siat na ke na in kan sigin kan lien kan compete na sin mai ching mo aspel kain sing an na ke mo lasho kiden na siak lasho sap minte tople proiluman ona kumro proiluman na ke na lom si pena in kan lien na pa na ke mulin proil lasho mun lalfing lasho den kan ito na pa in kan ito la me ke proil na ke ko katta taila managa malan lame kat sam no lagers fosse managa malan lame kat sige nine kan reflect na ke sam no lagers fosse nga ke nga fact pel na go min lo na ke akuye just listen as you listen just think about that verse 24:1 I don't have nothing in this world you have nothing why in malan ka na mai tin singa fin fela singa example si six na ke in kal singa ti malas pa in kal singa ti malas pa eno la katara fuga ki kataga na insinga kat steward if ka en singa ke place ya ki ke kat ke place ya ki kat ke ni nalu se kat mata ke likun met ka en lan met alu met ka talem ta sia chin kat we papa kat proy na ke sia na mai nanak met lom fugo met pakan ten mi senge kat proy ke mangan ki kat proy ke suken nga ya suk ne kunai kia na katilyang na ke arsen singa Katarse misi kataga proy ra lular matai kia metale na excited na pai tako ne na mena meta ole mena meta anan mun le
ma ke me kat nikun sang kulon sin kat kat kufla in katina ita in se win kan faklun sin kat ke mal place kat ke nge na mal sin na shesh nge la kat steward if kya ma nge in kal sin nge ma na ke wa re malasho en sin nge en prokin yak si pa nge kat prokin en sin nge la kat karngen fa kya na pe ke kat mo kat prokin sin nge ni ta kan na shesh si ta kan na shesh na luwe ngati kan mo kan la lain si ma kat ra chu en ma kat tuin kan la pas ke na ka tuin ka la ka sumra meeting last 20 last ka tia me ke kanin alu and with Christians mutalafin ka tamo we with Christians pang tale kya shigot and na kuwa magat tamo mutalafin im ta ke ya tal mo wine room ko tal matiko ko tal deny mana kewa ne ka safla and ka lisi ke paper se ngai ka drown shoot ngai safla na somehow we end up in this parking lot we get parking lot sim talin fans ngai sam na nga pastor given brother shu pastor lino ko mata le proile na ka du chat nai ching ngai u chat nai ching ta wang nen chin ka tal le na art class babylon ta dar art class la pang en si ka keo disargent heart class na ka tram ram ke ma ka tet na nak ke ka chipen tet na nak ke la we ko te moli fa kya anai thousand kyash thousand kyash molo Sham ram kun mang kem tai ke sham ram kun na na ke ti fok le ne mo chima nel amag lai nen mukul je Nick el pa pirate el pa mo chika chune met pirate residential met ngai ta kainin mo ka chun ke ngai anyway el sham mokten ka ucha kline ka fok le som fok le na le ke ni me antara na ke te bos ko lu ke ise me ka non ka ke na ka ma ka long se But if I'm not long sense, Nail, Angal, may cash come can afford. I got Angatini and 9 kitten, Suklek the Muli for Kia. Now, anyway, got Mokten some non con, I got some non con trailer plans, draft out plans, but there's some take this year, then can clean law, my necessary law, then can ramassing in more good yak the Molin rain lasho. No, a transit brother should got fine moli and singy monthly, we need to make limit lasho. La passing pa limit lasho. Okay. So there's some siak. If in kofla, if in use na kila pass got siako, na te shook na kila pass mampa, mo got can afford ngan. Na got some follow kila in do kya, the way in the kunime, da sham from ke ma. Sham from planning ke ma, ne, tani, in fact, mefkiashi plan them tell nakuna katki offer ten kind we clean lomo or masing kind ne sap tala if in ko nakate tala yo mapagat kind molio moli ke rain na kin kala I sam na pala reaction na flock na ke siala nam tana malie kat ngai na ne kulen skira ma what if I do this agat ngai tang na sil what if I do this katfin ngafin ne should come tell take it alone for go. I got ngai fresh the tak I got fresh like a maula. Talawon for go tina wana ki kat non ko a. To nga share na pa kan li na pa kan li la tai kies ka ta kon se kat shukuk en kat kita ko na ke siena kat karngen for kya en ko kat taru na ke ma fa kiten kan ak fashe ak nas she in ko ma na kan karngen na min en ngai katen en karngen pe Apela kung karangin kum sfen na ke molum, kum karangin sto siya kum karangin kya sto siya kuman in a pain ayal wal as every so much mal ki cash la. In nan pangay pe maintaining mange stewardship ke ma elte sum na ke alum ke na in form managa ke molan meche. In form molin siolum, in form na ke malum, in form na ke managa kumara na ke molum. Te gain mo la so as kuna usna na yemni Yel mi gosto na mile crash na kum da lang ya ti tipo akum set na mo direct payment ke so as kung ngan enak te nito pe karangin mangai min kat fin te karangin mangai na mangai te karangin kat we have to be good stewards of whatever we have wana si mawni uto na sum anything that is entrusted to you uto got na sum liye ang karangan na talik tuman God entrusted with you with the kids. It's your talingan na siyum, na do.
Et place ko ikatalit na tungan, kuminta fala. The fala in kan ito in kan matala, snakin God, ito in kan serve God, kalansa pa God, pangay purpose ng God na kimulash, as met Christians in kan liye, reflect na kimang nakapay na kimulash, lotoy ang talik nata siya, in kan ito in kan siyang sin God, snakin God, God in kan pamasyam from kim me, tanala tal kipel na kayo. So in kan kaya siya na pay, nga share mga kispin, nga share ke long sila na ke kasan gat na sin mawiya kispin nga lat nila nga fin share ko se kan lutay la pe ma se peke ingan sum sap me rela ingan sap ash ma gat lak ke ko me luma lak ke ingan ak me afar ke mulla gatin na pa na ke mulla sho inak ten kan karan nang den kan ito recognize principles in stewardship sila el tago kiden take ownership ke ma intala managawa malankat managawa malankat itala wangin katena malash pin fela sing maktemise usum ke gat mise sum nigi fela wangin principle siak lu ma akisham ke pa nage humility then humility then we need to as Christians trust in the Lord with all our hearts. Proverbs 3:5-6 it's from good. Then be real humble servants in God. Ito yung can understand, laman na kayo, kat fin submit nagigasan God. Kat fin submit nagigasan God. Ikan tagal na sin kan cash na pay ke mular. Shagak sogas sapta tuli fos migos na meto pinko. We have to trust in the Lord with all our hearts and lean not unto our own understanding. Sometimes the understanding la shife now, kigat kiten na ko ma say wuna, kiten lean na sin God na ke ma, pa am ta rela ila na ke mulan mo itsia. Kiten suk pe direction guidance sin God ke magataro. Decisions na wa kumro, sukin God pa kum suk me decisions na ke ma kumro pe ki pel ngayo. Uto ko tar lomin kan rit makin ma na ke muluman, in kan cash kumpe. Da pela kite decide ma inguri decide ma somte ka tauliak tang ngai na mo nang ante gas singe el famous nen church melem na mo no in na mo nang ante ro in na mo no so nga fak na pa in kan kya ka pe elang lading in lem ka kein sium kewa ni meta lading e tolom si fena e sam lem ka tin ma na ga komoro elefa akalemin kenek siwas na sium akalemin kenek siwas na sium ma na ga komoro. Try acknowledge God before you even proceed with whatever plans you have. Good idea sa taga, kung tilyan na ke. Nanak sa taga, kung tilyan na ke. Nanak silan mo taga, kung wala. Wala naklan mo. Sangin God pa decide mo, ang nasumo. Sangin God din kan decide lom. We kung cash kung ke mo decisions kung ke mo loman. Ingay nakay kung. We are called to calling, ito yung ganito calling lang kat na kemulum as matalal fungi. Yung cash na pay. Kemular can be very humble. Humble, humility lash na can extend relationship lash ngay. Humility lash they can extend relationship lash ngay na sin matsaya we ash ngay. Just be humble for ourselves. We are humble to serve people. Yung serve him with, yung cash mo na kemal elosar pekeo. Sap humbleness mo ikan lutang pemoeche. Lutang moeche ikan li kasi kato nga praise God ke mo lalala. Elmet nga to mo elmet tanga si meta pamising elmet tanga si. Mo ite yakilin ya ke mo lan mo Christian si kai mo ma Christ lan in ne apangay. So lelak ten kan really akay God akay na ke magatas peke nga ikan liti God. Masyak tolu ngan pa el diligence el mo fin sumage sepite saptakos for singel. We then always be diligent to present ourselves ready na ke wanasi masikya na ke mulasho fin armasirek confineta marmasirek between inchlela mas choice na ke na along some kind so more choice ma when na go fashke na ke fin bangay ngarla example la
Fin bangan na ke in some Bible study ko sumrama masisaya makumkina. Pia ke makosilela ke na ke parse mo parse long. Pia ke makosilela. Then ito na pa yung rela choice or make wise choices na ke mulash. Choice ta el reflect na pa choice mamay chimichrela na ke mula pa reflect na ke mulan ka siya. Reflection ke managwa ke sikya ke muluman mana ke choices makumrela. So ke el taga na siya lang ngayon. Wala naman ko siya sakit. Ke si pite saptagos for single el chamram gunna siya gan kyash gat ngay. Agos singa ul. Elangay. Kai si was a starry si mo sang siya sin gat me. Na ko sin rent makin mo sang los inako ye mo niye. Wana siya mo tataf po. Wana siya mo tataf po. Ko sin rent makin mo sang losan. In kan sang kasha mo chingiye. Ko sin rent makin mo out got na siwosan. In kan kasha mo chiwcha enena. Kudente just hoard everything and not want to give. Sipe make being a servant principle na ke mga ilash pe ke na ke me principles nga pa na ke good may simay ta in sang pe ilash pe ke si mga ke share pe ke lenjing so ila ke na sirjin kan ingan litigat na pa gidente tatok gidente art nga sin ramang gidente ta na pa ingan re makin ma power ma kom pa pa lang sin na share ngai then kan re makin sang honorary card ke mulan met na siya in San Cashram just don't be too lazy to do the work of God. May kumarching sin kanara kalines up lon kata. And then be so diligent. So diligent in what we do. Lazy hands make for poverty, but diligent hands brings wealth na sin maitse. Finkom mait simatranga mugigi ramagin masang mautegot na siman ko nagkemuluman na el create el usipe me poverty nagkemulan may tsingan el si el si kainin noy makumemta ngay ngay ka su nagkewoye sayang diligence el reflect nagke spiritual life on may tsi arsh kainin examples ge pa pa lamata na shirpe nagke en la finban na Noah que God el trust Noah na que pede malekana sa fela sang na sel len gain Noah len gain build arks going sang mula la met al ko shie na makatama mule ke shuno chingai kain mang na ke mula shie se pe si met ma katina ke mula Joseph na ke el met sho Gabriel tekle kakin yakil na sel Potiphar le sel maklans up sel an tain lom sel goyen mula la na Ariel la Potiphar sang el len fin mal ko lin lom sel la ke itekle sin moitsing Potiphar so kainin examples ke pa polo matkan ke mula skat kan lutut pe ke la fika mula as Christians ke mulin klans up ke mulin la latin lash Peter of captain stewards wo ke gasan God. How do I be a diligent steward of na ke gasan God king aliyo? So si masisayan pa maakoskan pa in multiplication el somnige Genesis sapta si posong lalikos God it bless ye meta. Genesis si long lalikos fin kanta na meta. Elanga Elakam can be fruitful and increase. Nothing fail. You got el rela fail. Kosrae Kona el sin na sin moetain pa stewards na pinenga. Inkan liang manakewa el rela marak el rela wonyening rela manakewa. Na got el si na sin moeta to be the stewards of this land ke creation of God. So listen na shish manakewa then be me ito pa in steward di mao. Then kan ito pa kan multiply increase pe mau te kana shesho
utagot na si mase kumro fakana ke molomon and ma kumfin what's ila akalma whatsoever a man soweth that he shall reap kumfin so little na ke molom fin molin latin lawan na mana kum sungan pa kumeri kumei scale mana go mo sik tat na leg pangan ma ko sha ni ke molom mana leila ma kum tat na leg fin fela singa ko mana kum tat ni ngani kain honor God leila mana go mo mi singe ingan honor God glorify God pe na ke mol in the latin kumol in stewardship lom ke kasan God kapek na ke mga lal na yorkship na ke mol lash masi aklimeger sungan pa planning principles singan el tago ke so gastap ta longol chi fosimekos the plans of the diligent leads to profit as surely as hate leads to poverty in our plan ke mo lasho confin mo steward wo se ke gasan God as a Christian steward how do you plan your day okay tomorrow is Monday morning I want course ke to ang ta airport and so motion na sin may titawag ke akso kaya nangarang an som li etalik shik matagangi say ay na sin na phone na me kung plan if kya mo plan lom ke weeks day how do you plan your week how do you plan your day as good stewards of Christian stewards of God guten na nas pe plan ke mo lasho el kasan God el daga mo a man without vision is dead fin wangen ngat vision lom na ke plan lom na ke math lom ke lane sig malam sig yes na mana go lo kumra el mise o na askal men mo lom misenge kom det ka na moim tulle som ma flag moim tulle moi mande ka moim tulle yele ma flag moim tulle tuse ka moim tulle yele moim tulle wense ka ke panange a wen makano oroy nas purpose ke mo lom ke len na kaywa askal men mo kumra ke len na kaywa inte ka na ngai ne ke kichne ne mom singe ko nta na na ke mangai ma se me kum bro kya molum ke panga ingan gas gat penakta awa kos tafo me got makel ti dang panga pelin talik lako nganen talik ngai ni mata sarman sin papalem mata ne ke awon kos mata read on kos tafo ngat ka sum ngoi it kos tafo ngayen ke re ma sumromar imalaki awa ako staff tar nga sumiloma nga jibna flock le unta ki get pukti ke nga jibna sumta read pange nga sham na ke planning lan maitsia kom de gain planning na lo mo lo mo kay na kom fin planning ma manas ke mo lo ma na manas na pat ke mo lo mo manas pat ka ke e wan ka pa ke roma ya ka pa ke mo lo ma na elda akelemela pa ya sho wo ta sho ke eltena profitable na ke mo lo el tena manago ma profitable na ke molin la latin loman pangan ma ko men paradise ke molomo paradise manga metiki ma kewa ka tena na pa in loin na ke ta pelakte per la share of the ko fla akie plan la schedule la mo ti fact la oi ngayon ni ilo na ke party se kasi nga ke wi yala ke ilo sa fla e floco sa perle me ke para da le ispel man met ni nim na shoy ni ara kumin ro in kan plan lo man kumin ti ana shuna ke ma plan ya ku ye len lom weeks to balance lom me plan lo ngai tar lo na ke yes nga ko malam singa kum plan ye kon me ditu me plan lo ditu ka ti to mo la sho wan chi to mo le mo la wan chi chi to mo la la ya shi ye mo la sho isafle siepe na insafla ta na tule yem tan ka na lange welcome my faithful servant fashion na ru pangama gat ki long ke mo lash ke de safla fin fella singa wangen mate kain kan la mi se singa wan si kain kan la mwet na ko esum na ke ense esum na ke either left or right and you want to go to the right mean pange ngatimo pang right side tanga kumin sum na ke en ma me kaul na ke molo ma ya ke molo mana so chibana kya got my 29 ilaka metar na shirsh gan kes na shirsh la elmo I know the plans I have for you plans to prosper you and not to harm you
Plans to give you hope and a future. Plans to give you hope and a future. Plan lan gat na ke mo lasho, pang plan lan gat na ke mo lasho. In je fin chak na shesh, fin chak na ke mo lash, and je future je lash na ke mo lash. Kan na fo na ta la pi ma ka san gat fak na ke shaf lan mai che. Ka te ta tar la pi e. La ko me mai che mai mo nga proe nga lu na sum nga ro ma sing e. Ingrediente mo mai chik te tu ak te ka ti na sin pa palang. Sin Jesus ka tu le yam ta la. Kya se fa na ko long pa le mo welcome. Na wai ma sa ka te ka in fact. Ingrediente skin so actually she got a role ke pen se mo ka tuang le ligi fellow. Seeing mangan pa accountability. Accountability el si na ke sum na ke meto sapalong me os posong ye ingan shrat na meto. Accountability. $25.29. Elanga. Toeche ash mayero. If I take yang pekatan na sil. Na if I yok a yoyak mayerol. Elche wangan mayero. Finne mashishuk. Manierol if I itekle lakail. Manierum. Kum deret makun. Talents loan, skills loan, time loan, mga nagawa loan, compilation, kung sa non-gawin, itek lesyo. Karang na kuye talents loan, skills loan, inway loan, shamram loan, mga nakaiwa. Karang na ipsing na kemulasyo. Kutete na ina kuten metalal fingisi, kadrit makunalas na kekte nama. Kutete na metalal fingisi maka shamram kuluk, fak makuluk. Kutete na metalal fingisi mar skills sila, at go flash share. Share na king kan sang akyo ke kingdom lon God. Inkan akyo ke ritma lon God. Kutete na pangan, na finar sena met kalansa. Igek pel na kaiwa. Finar sum, talent sum, skills sum. Mokum gay na roma. Tako si in ritma kanya. Met kum shuke mamalom pamangan. It's not yours. Ti malom. Mapapalang el shot lom. Kumin ritma kun in sang edify kingdom lan God. None of it is ours. Whether you use your talents and skills in your own ways, you will account for that kingdom God kesipel, kesiling. You will be accountable for that. How did you use it? Kung meron maging kaya mga wasot na sume. Kung meron maging fakya. Kung meron maging sang edify kingdom lock. In sang glorify iya. Kung usan na siya iya makin, nga mo kung meron maging insenge. Nga usot na siyang skills nga kung meron maging insenge. Pangak tamak ten diyan na kayo. Liang ako ye mange. Kat ina na pain kan loy na ke. Bapa lang en si kai si skills, talents san met nagwain singa. When si met nikin mind sing ai to. Our skills lom. Kung kwen refafa, nga nan ko mo refafa to. Nga fat na pay. Kung kwen refafa or elakte ma ash met kan refalaw. Kung ge met mo flower ko flarekle. And then kung fin ke art no man, or amang sang place yemwet, ingan sang edify kingdom lan God, ingan glorify God. Pang si pesi papa lang insut lumangeo, insut na sum ke si pesi. Moit kumret makun si delo, moit uret makun pilesho, uret makun ingan sang edify kingdom lan God. So, ingan si na fashion met. Ingan share ingan akway God. Ingan lain si makum tulay yam ton God. Wana ke lakam na ke longol megar songol tolu. Sum na ke longol tolu. Flokyak na ke longol tolu. Ila na lem se fact kung mo't kalan sa po e aro. Wona re malom. Kung marin diyang mapo inge e nga pasyot. The komen karangan mapos. Fasha e we ngan kun may inche wolok. Pangama kung kilong ke komesoma. Fasha willa
insewo ke malesut. Insewo ke ma babel lesut lomo. Pangamulash as a Christians mitlalal ngi sema mol na ke stewardship lash na ke ma babel el entrust na shesh. El entrust something na sum. El is na su kalans hap singe. Kish been a trusted nga tin along si kem tai kia nga tena ansi na ke masinga diet na ke kalans hap sima ash ke ngai rekpel toliash man shamung gya na si nga na flok na nga siak si pelang kasi ka nga flok na mengero fin pang panglan ka na si ingan flok na mengero nga tule yem tan pa pelang si pelang family kia nga usiot mas na si kum tin na rek ma kunin kan ta glorify ya panganen si mai ke klang na si ngan kan li ke molok la nga tigan kan lakat nga tigan kan la ma khatel ako na si ko Katigan kan la. Wen si matigan kan la. Kalan sapse. Pinas kalan sapse uto na siumin kuminaro. O kumte aro. Kumpulesha kishmin parlom. Kumpulesha kishmin kelom ke katina masaye. Mai kaye molin la life ngilan maita. Isam molin la life ngilasro. Christians mai can edify molin kasin na gwain singe. Ingan tagan na ke kingdom lan God. Ingan tagan ni honor God. Ingan masifana in God. In glorify God ke makatash pekeo. Pangamakten kan liya na ke molash. Matalat ng isi. Pulesh la mo parlan fella. Pulesh la ki nalom outside likima te an ke gasan gata. Pulesh la mangan. Paradise masingay na ke moloman. Na kumefa liye kolan gat ke molom. Kumefa liye makat na ke moloman ke na ke moloman. God el ke pour out man na sim tashok. Kung gufla saplak yang. Kung gufla shuokye. Kung sret na hang on na ke masaye. Kung sret na sup na ke fela singe. Kung sret na sup na kan wi masige. Panga masire ko flap utukot na siumo. Papalang lewsot na sium. Elewsot na sium. Fulela ma saye ke moloma. Fulela ma te na nash ke moloman. Fulela. Saplak yang na ke ma kasan gat fa nge. Inga nan ke moloman, inga kasha moloman. So, ingan gas got pe. Gas got na pe. Afin truck. Si masyan pa. Principle si sayang makit ko pa. Rewards. Whatever you do, work at it with all your heart. As working for the Lord. Not from men masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. Work with all your heart. Not half heart. Half an art. Arti pang laleo. Umtayin siya kaksakin ko, kalena, party siya, memoan. Arayin ko, wholeheartedly, just God, nasin God. Katesya na kaksakin God, kaksakin ko, party si pare kila ko, where si pala kung ati lesumte, everything is like, dissipate. Kat fin met si makufla handle kain crowd si mai usi mama ke mon lasho tenan lieng pe mana paela LTT influence mulan meta ela influence mulomo en ko marshwe musang influence mulom en ko influence mulom ke an pangan mai reflect ke mulomo kute na pain kanito masing kan gat pe te mana ke wawu konsum na ke te mana ko fal kon wi siyak sin God, tramran sin God ke, pakum som na ke magum non God. Te mana go fall. Arspel fall na ke mao. Arspel na ke mana kewa. Arspel lon mana kewa. Guten dia way ito kan sort out mga na ke mo lash. Ingan akay ka na ke mo lash, mo lalfing lash, ingan litina pa mga ingan kashigot. Kashigot na ke mo lalfing lash ke spin. Kata mo siepel. Nga to mo siepel, kat na phone na iwang lefin fella singe. Talik nata singe matala. In example si mga dike mo lang talik nata singe. Ingan matala molkun example mga dike ke mo lalo singe. Fear of the Lord inan ke mo laltal. Then ito pin kan tafel na get generation. Ingan kan now sa kan curse man ke mo la singe. Mga no ship yan na ke malan fella. Fella pa ye, pakantain ma fella offer. So masifan nak de
and then receive Isa pa Jesus Christ. In going fast gain gain sing about in gain sing on Charlotte in gain sing or six. Fi share sing gain sing more Charlotte me. Got gain ma ning on. Challenges it gonna zoom ke kum ta ke mon life ni loman. The shock the unfortunately I fact ma le we kum le akre kum le is gonna be with you. Nge le na to. Fin gasen got the wrong na si kum mo ele we kum. Na fast gain gain sing my that ngai. In gain sing more ngapai Kanin oye challenges kita soon, kanin problems kita soon. Terus gelte, enain kan tilogun kum na kemo loman, enain tilogun kum na kemo march begian. Principle se akal gosnganel, tagon nasirske environmental stewardship, el kan tago cash gat na ke kate likilje etamif ke meitena. El rela yi manago le na lang kal tel karang managawa liang managawa he name every single animal el dal ramana ko ketanta ke imeitena na kderaf kana ke mo lasho kat tinarsinga environmental stewardship lasho kat tifokna lekunme kat problems luke kat oyese kum fajo kometala off Kumfara matul gumusam prele luo. Mwete fale two guests bus stops to two son bus kumfade pasilla. Umbrella sian su kumte ange sang cash gum shokia masin kama pileshela na ke oyen molash ten kan yi na pai kan akai kat. Kain mang ma papalen ke molash. Leila na pai kan eta in kan karang mang ke molash. Elte sie mang ke kena nakhlal. Ela the entire katel Rela Kosrae Kona, e manako alle, elita manako wo, manako anle, el giden ni na ke mola ganak gat na pai, ngala na pai la kat na phone nine singa, katin na ni kun kat lasho, katita kat lasho, katala kashye, katala pia molin laughing lasho. Masi akyangan pa principle of sacrifice. Come sacrifice masing, come sacrifice gasan gat na ke makum ke, come sacrifice gasan gat na ke max sapal gurs fastung lagos fin kan taga na meto. Gasan gat del gat na ke kanin stories pakanta in mashamram gun na ke kanin parables ke gat long. Kanin oye sikya na gasan gat to. Fin kan meto al gurs tung lagos taga na meto. Gan cash gat pe. 8:34. Mark 8:34. Algo estoy en lagos, elang na Jesus el pangan maun moita. We mutamalutu na irol, efak na silos. Kate na moit fin long se wiya, el nan si na lago na lash saxing lal efashte cook. Boss na poe makumin koin enan kon lava kun kum leke felam singe. Baye, boss mo poe. Boss mga fin felam singe. Boss na poe makot kon sacrifice. Kung sacrifice pa kaya mga na kimulong singe. Siye ngan gasgat na poe ngan itikot na kiyoyen mulash. Siye principles of generosity. And we have to be real generous givers. Ten kan ito ingan mo ito sang kulo. Nga hakelmate na whoever sows sparingly will also reap sparingly. So, ingan me be cheerful givers. May ito ingan sang kishpin long sisilong para kum sango. Kum de sang na sin na kemasi kishpin kum liye ngara, kum liye lalara, kum tira. Ito ini nganin may oran kon may simaya ito ini nganin sang peo. Insang ma lom kumana ko ini sang kasing ma apak kemta kia. Sam long lagers fosse mo wangin malash. Wangin malan kate na may tinsinge. Manago malan kat. Mautega na sikom. Entrust it to us as stewards of these things. Wana siye, talik, lom, stosa, rekma manago ma entrusted na siye. Kishpin katel lalaki ko moral sut na sum.
mga nasyon inkan mulkin kan rep makin siya from nage aden steward wo pa nge putlan meta saptalong limekos nage servants met verletse skisum nage Math 25 24 met servants masang talents limekos la talents lula na talents si lansi il sang na sin kai si ngai il sang talan limekos na sin si lu na sin si na si na sin si na il sang il sum na ken lace il sum na lace ani foloko na tangon ni servants sa ngai ngai tago na rol na mo chimi tago foloko na rol ilang ay malu mapa ngai ngasi beta la ke malime ko shaye il beta la ke malime ko shaye na mo tia klua wa pena el tago we ma se okay so mo tia klua tago il bes fak na se le malu mapa nga fokon mang ngasi beta la ke lu il beta la ke lu na we well done faithful servant una pa gum akyoke na masyak to lungai pa ngaki den li na ke longal makers ka fin reti nga lang ngam ta ke long lar na moit kalan sap si ma acpin manikul tausin se el ta ko effect lem nga ta la ko moit na upese kum ko shani yen kum ta na likwe o kum rani fuguni me yen kum che si che le fite na we na longol me gar lang nga to sangen oro nga so me khan la mani lom o in fo ko lie painge maloma el ta sangen la nga ta mo kum met na upe se ro nga senjin ke ko flokte uni yak shingulyak ngo wan le nga so pukunye ma nga ro wan kap lal ke lai lang na sin na lem lang na lem se fa kumit kalan sap kuluk al shungish kumita na lang ako shani yen nga tieta na lekwe rani fugun ni me yen nga tie si se lekfitewe kumfana sang mani loko na sin na in peng na lakan foloko ace na fon week up kale ace ta mani an lakail sang na selsio 8,000 ro tail se as mayro if I take yang pekato na sel na if I yok yoya mayrol el se wan mayro pinne mashish manyrol if I take le lakail if na mo klan sap wan chpese inge sisala na in losh lukunumo yenele fatong engalis in wiselwe kalan sap sawaru se pangai nagate pie kemolin kalan sap lasho as a servant as a Christian servant pie molin kalan sap lom as matalal pangise compilation la nakekena lom sfena nake main wona sim sfena ko me sige ni tan kan sacrifice pek the time loman sacrifice pek the talents loman sacrifice pek the me provisions so mga na kayo ke mo luman kumento yung sacrifice kumento liye ni na se ang gufla kum panang malumo kum isna ka sangat kum isna mga kum din kitela kum din sa kum din win kana kum din akyokye kingdom land God by just taking you're just taking and just putting away for yourself myself all for myself Pia na naklasho, pia mo lasho. Pangak tamang kanakay ka tingkan gesla. Leila na pa malutut lash ka linsim singan kan kasha got. Leila na pa yung kanikek na shish tinitala. Wana kikasan got tagatar na shish. Kisam long lash fosing la. Ilfa mo wangin malash. Wan lang katina malan. Wana simatin singay. Manago malan lem kat. Leila tingkan ita yung kan honorary kat ke manago alisin na shisho. Lelat kan mol mangan kan ditigot na pain kan ito kan steward malash mautegan na shares God will trust
ikom roisot manasum. Katel ladnikom roisot malum. Isot malum. Panga makasan God fact. In gun gash God killing sim singyo. Glorious in God, glorious in God kemulan manakawa. Lele kasan go mafale killing sim singan gun gash God na kemulash. In gun sipanaya smakle. Forla toko suklame. Naging ashero. Kalansa po. Yok. Tapo na pae may kalansa. Suppose. It's right. The harvest is ripe in Kosrae. En Kosrae alin na mweshla. A wangan might ke sacrifice. Wan might ke pileshala. Wan ngashet na li fela yokliki God. Ngashet na long si fela yokliki God. Or nga kupla sacrifice ke na loksi fela. So pang mga share, lela misalan kating wikos, kat kan tuya, music kan daga koil kating kan aksya fi peke, ingan proile, faklon sin kat kemulan managawa, finjak na sin kat pa, ko sin kan long message, usta kashakom, vinash kisen siya, ko ana siye, yasan gatel daga, na pa na sin kan litigat, na kemula siya ingan kashagat, elte, ona kinga share ke liuto mo de sapta, tolis ngalon korskin ikors pin pa pangan posito el kasnge el matugo ke ngon kat mal digon litikot kaikot e aksuosikot na ke molash ingan tu ko ingan pelche magat som nigi felak ten etalak te tu le yim dan Jesus na le that mo welcome my faithful servant welcome na ke molo pangomang ke share launching got na pa ke posil lo san ingan we got we pay more online few message killing sim singo. Kaksin kat malapit ke molosan. Katong tiyak ngan kale pe ke proy. Understand? Hallelujah, Jesus. Klo malapit pa ke len sim singo. Klo ke molan mawiyak na gain singo pa ke len sim singo. Place ye kai singo pa ke som nigin galo. We pay more years online pa ke len sim singo. Gasam nga na pa papa el fall na ke molash sin drod nga didikat ke len sim singo. Glope ke blessing stone ke kolom au kon wikat ke flop flush. Protect ke kais na ko papa show ne papa talik papa ke parlik flush. Gloma la papa ke molan mawiyak pe ma. Arpe ke lom se los ke ko sin ko len sim singo. Leila gas ka tong e papa in ko ingana ke kot na pa papa. Ini tola kuten kan serve ikum na pa papa ke heart clash na phone. Ito yung serve ikum, kulan sa kung napoy papa kishpin, purpose som na share sa papa, yung honor ikum kaya mulash, nagke talent, skills, maayang nagawa papa mong siya na share, kung siya nagke purpose som kaya fun na, aiming glorified papa kaya petsing kaya gas, kaya mana ko mafala kaya petsing, nga proy papa kaya mulan mauyak tinen Kosrae, maako pe, inflow papa kaya petsing, mauyak pinen sayang papa, Lo na mala papa ke mulan with we have in Arkansas, Georgia, Seattle, Texas. Kaana kuya papa mo with piang Asheville, Finan Hilo, Honolulu, Ponpe, Guam, e Kosrae papa. Lo mala papa ke long selos, willalos. E klo papa ke mulan with nagoma sampa mulalos. No sum papa ke len siga Finan Kosrae. Lela mistilum in willalos, protection lum in willalos. Leila long kalang long papa and continue can place a los, akalos papa ke molalos, continue can shine ke molalos and sin show lalos papa. Elos kalem si papa mi singe, elos talit na til malom papa, ke choice elos rela, and sacrifice molalos and shot na siyong papa. His baptism lalos, balati la kung winatin God, kung bataga mise mulya kesh, inje finchak na shishnagwain singa papa. Glo na mala papa ke molash, e kais na gwain singa. God can flow on that glory, praises, honor to Papa, in Jesus' name. In Jesus' name, amen. Well, praise the Lord. We music aksafila ke onsugunge na gatsunage fell on announcement. Praise the Lord. Thank you, Jesus.
si Pastor Jesus, kilo malap peke music, kilo ke molan manakewa. Anage ngapakpieng amo pela estum na kepel lan